Čudesna viđenja Svete Petke, koju praznujemo 27. oktobra. Dešavaju se i danas. Svetiteljka pomaže u bolesti i nevolji, ali opominje one koje greše. Mnogima je spasila život i izvela ih na pravi put vere. Vekovi prolaze, a priča o svetiteljki i dalje nadahnjuje srca vernih. I snaži veru, vraćajući nas uvek iznova samoj njenoj suštini. Jedan oficir JNA i član tada neprikosnovene partije zatečen je na kolenima na podu Beogradske kapelice, udubljene u steni ispod zidina Kalemegdanske tvrđave, posvećene Svetoj Petki. Kada ga je neko od vernika upitao kako on, kao vojno lice, tako slobodno ispoljava svoja verska osjećanja uprkos partiji, koja mu to zabranjuje, on je odgovorio: ova crkvica mi je spasila život. Za vreme Drugog svjetskog rata ja sam ovdje u blizini bio napadnut od strane nemačke patrole i gonjen policijskim psima, koji su mi bili za petama. Spas sam potražio u ovoj pećnici, crkvici, koja tada nije imala ni vrata, koja bi me mogla zaštititi od pasa. Utrčavši u crkvicu, ja sam očekivao da će psi ući i rastrgnuti me pre dolaska patrole. Međutim, psi su stigli i lajali, ali nisu ulazili dalje od praga. U tom su stigli policajci, jedan od njih je kročio unutra sa pištoljem i baterijom. U tom trenu stvorila se odnekud ispred mene neka žena u crnom odelu i stala je ispred mene, raširila svoj plašt da me zakloni. Vojnik je šarao baterijom i preko mene i preko svih zidova i uglova kapelice i nije me video. Bio sam za njega nevidljiv. Vojnici su odjurili dalje, a žena u crnini je nestala. Tek posle 2 sata ja sam skupio hrabrosti da izađem iz kapelice, ne znajući da li su moji gonioci u blizini. Ali je napolju sve bilo mirno i delovalo je umirujuće. Posle sam saznao da je ova crkvica posvećena Svetoj Petki. Bacivši pogled na ikonu, video sam da je ona bila obučena u crne haljine. I tako sam je prepoznao. Ona mi je spasila život i zato dolazim ovdje, da joj se zahvalim. Neobična je na isti način sačuvana priča iz sela Vitanovca kod Kraljeva, koja se ipak završila srećno. Domaćica porodice izašla na put da sačeka autobus, kojim je trebao da stigne njen muž. Da mu rukom mahne da ne izlazi iz autobusa nigde u selu, već da požuri kući zbog neke obaveze. Bio je praznik. Čekajući autobus, desi se da na kraju da na nju naleti kombi, odbaci je u stranu i ona ostane da leži u nesvesti. Osvestila se u bolnici, baš kada je primila injekciju. Posle odlaska bolničarke ostade žena u crnom pored kreveta. Trebalo je dete da ti strada, ali ti si ga zamenila. Nemoj da tužiš vozača koji te je pregazio. Kad ozdraviš, idi u crkvu Svete Petke i upali sveću. Zašto si radila na petak i zašto uopšte radiš nedeljom? Kad je utonula u san, bolesnica je videla unutrašnjost crkve Svete Petke i raspored ikona na zidu. Kada je izašla iz bolnice, otišla je u crkvu Svete Petke i to ispričala starešini. Kao jedan od novijih postoji primjer studentkinje muzičke akademije koja je bila bolesna od leukemije. Autori monografije Sveta Petka, slava srpska i zaštita vernih. Kao jedan od mnogih primjera čuda navode slučaj jedne mlade devojke koja je bolovala od leukemije. Posle mnogo napora, lekari su rekli da nemaju više šta da preduzmu. Tada su roditelji skrhani bolom pohitali čudesnom lekaru moštima prepodobne mati Paraskeve u gradu Jaši, sa jakom verom, sa molitvama i suzama, da im se isceli kćer. Tokom 2 meseca sveštenici Saborne crkve i roditelji zajedno sa kćerkom molili su se Bogu i prepodobnoj za isceljenje. Kon revnosnih molitava, devojka se potpuno iscelila od leukemije, tako da su se čudili svi lekari, a početkom sljedeće godine vratila se na akademiju na predavanja. Vekovi prolaze, a priča o svetiteljki i dalje nadahnjuje srca vernih i snaži veru, vraćajući nas uvek iznova samo njenoj suštini.